يوكد يوني مدبر على انه خبر لو ار ان دي لو راسمبلمون ناسيونال ديموكراتيك اس الجمعه ما الصديق شهاب اكن ثمورة الجزائر تسقابالو السناكين يوت تسوات حرشاون سلكثرا الريول مخلفن ذ الشكوك غفاين دي تدون ناغ لافونير ذا شو كان يناداكن كبارينس اذي قبل تسويع ثقيني ارثما ان الدولة اكن دي ضران اسميلا الربراب ما الصديق شهابي بودا ولاكي اس الجمعة الزاتي اما غناسن لو ار ان دي يدين جمعة ندي مدينة تيزي وزو المندوم اللي وس 17 يدين نولفا وخبراكي. Nous vivons une situation très difficile, une situation inédite. L'Algérie n'a jamais connu autant de divergences, autant de contradictions et autant de doutes sur son avenir. Le RND est là pour être un rempart solide à tous ceux qui veulent décrédibiliser nos institutions, ceux qui veulent semer le doute, ceux qui veulent surtout déstabiliser la nation et son État. Comme nous avons été un rempart pour le terrorisme et nous avons refusé d'abdiquer, nous continuons à être un rempart et un soutien solide aux institutions de la République. تاونيت عندها لا ديبيتين لو ار ان دي ماسا وريد العارفين ثغرات يوث تفرات سومارو ماثول لو ار ان دي ماس عبد القادر بن صالح اسلوين لو سينان عند ديغر ثغرن اي مغناسن لو ار ان دي اكنا ديلين ارثما اسلوي تكدودا ماس عبد العزيز بوتفليقه اكن اتنجح ان اذنجحن ثفرانين 17 ابريل يدي تدون ومثنى عبد القادر بن صالح إذا نتسامي خدمان إواكني توا شو تتسبكوان نكون إن شاء الله غادي يا ربي إن شاء الله ذويداك تسبكولان ذويداك إدي سرسنا الرحمة أكود لهنا إواكن تموت في مانيس إذا ما ينس أمارو ماتول راندين تيزي وزوم ماس طيب مقدم يبوي داول غف القديش لو راندي ذي الولاية ويرى تجميل مقرن يمارو ماتو أقديم ماس حمد بو يحيى ذي مغناسن نظن يموثن أما عبد الحق بن حمودان أكو ذربح الشيخون أسيد نسل. De grands hommes ont servi dignement leur indique. Parmi ces hommes, il y a notre frère M. Ahmedou Yahya, auquel nous retenons à rendre un vibrant hommage pour les efforts déployés durant tout son parcours à la tête du RND, qu'il avait géré avec sagesse et clairvoyance. Grâce à sa lucidité, sa ténacité et son engagement sur le terrain, il a su faire progresser le parti sur la scène politique du pays. هذا سميثي كان كذا لو ار ان دي ساعه غازال 67 اللي ديبيتي دي جماعه تاع النوت جارسن ثلاثه تيزي وزو ويجي طيب مقدم العارفي وريدان كتب القاسم شعبان هكذا لو ار ان دي لولد دي 21 وفوران وسكواس 1997 دا سكواس يلا غير وذي يربحن ثفرانين تجمع تاع النوت نتسا اكد لو فلان دو ام اس بي اذوي يخدم يوث لاليونس اذو من قريب 15 اسكواسن تيزي وزو بالقسمي واحد السعيد بربر تلفزيون.